Hey guys, non pa mse Ig, mwen se un tax preparer, mwen se un kredi repair spécialiste. Ou deja konen, so nou se mè kompare sa ki se Perfection Financial Group. Nan Perfection Financial Group ou deja kon servis nou ba ou yo, ki se nou fe nou edo repare kredi ou menm ki pa yon kredi ditou ou ka rele nou, nou ka ede ou. E ou menm ki bezwen fil tax ou bien nou konen tax sezon getan fini, ou menm ki gwa amendment pou fil, ka toujou rele nou, so nou ouver, nap api pou nou ofre ou servis nou. E nou ede moun nan imigrasyon, nou pa an loue, nou pa loue, men nou ede moun nan imigrasyon. E si ou gen yon kes ki trop pou nou, ke nou pa ka ede ou, nou gen avoka ke nou travay de patenarya avek yo, ke nou ka refe ou pou kite kek keso. So, jodi a mwen te vle toune avek ti seri video sa yo, paske m toujou gen moun kap mande m kote video fe, men konen nou te nan sezon tax, nou te vreman busy, e nou te gen lot baray familial nou ta pregle, so nou pat gen chans pou nou fe ti video sa. Jodi a, mwen vle vin fe ti video sa, spesyalman avek moun ki fet antre isi. Ke ou te antre pa Frontier Meksik, ke ou te vini nan program Biden nan, ti video sa, se pou liye. So, mwen vle fò konen ki, ou menm ki te antre nan Frontier Meksik, ou bien ou te vin nan program Biden nan, ou gon, ou fòm ki nan moun ki se I-94, ki yo bo ou lò ap antre isi. A let de fòm sa, m konon, ou gen moun ki ka diyo, ki ou ka fe, ou ka aplike pou 4 travay avek li. E ou ka ale fe lisans ou menm ki bezwen kondi, ou e fò kou kondi, ou bien sou bezwen ID, ou ka al fe ID ou avek jan de fòm sa. So, ou menm ki bezwen fil 4 travay, ou pa gen kob pou fil 4 travay la, ou nou konen ou fet vini, ou pa gen kob, sa ka arrive, e nou menm nou ka ede ou fil 4 travay sa. 4 travay yo pa gratis, men nou menm nan Perfection Financial Group, nou ka ede ou jwen, nou ka ede ou jwen 4 travay sa gratis ti cheri. Men pou fel, ou pap se rele nou sou numero sa ki se 407 376 47 67. So, ou menm ki sot Meksik, ou menm ki soti ki entre nan program Biden lan. So, ou menm ki pa, ou konon pa nou tout ki gen menm mwayen pou nou paye 4 travay, pou 4 travay pou nou aplike. Ou ka rele nou api pou nou nap vreman kontan pou nou ede ou jwen 4 travay la, ede ou for jwen mwayen pou yo ka retiye fi ou ta pral paye pou 4 travay sa. So, e ou menm ki gen nepot kesyon imigrasyon, ou ka rele nou tou, nou ka ede ou, e si nou pa ka ede ou avek so bezwen, nou gen kabine avoka ke nou travay di partenarya avek yo, ki kapab ede ou. E ou menm ki bezwen fil azil, nou konon fek sot Haiti, nan sityasyon Haiti ya, ou ta avle pren chans ou nan exil, gen apil chans de yo a, gen apil chans, you never know, pa jam konen, sak ka arrive. Oui, nou fe azil pou moun, nou fe azil pou ou, sou bezwen fe azil, nou ka ede ou nan sens sa. E pa bliye, ou gen selman 1 an pou fil azil. De dat ou entre yisit la, so ou gen 1 an pou fil. Apre 1 an, ou pap ka fil azil la ankon. Sou gen pou fe sa, sou panse avek pou fe sa, rele nou nan numero sa, ki se 407 376 47 67. E pa bliye, se nou menm ki pi ti pri nan vil la. So, nepot koto e nan os Etats-Unis, ou te nepot state lawyer fili an New York, nepot state lawyer ou ka rele nou, nou ka ede ou. E nou ede an pil fami deja, jwen 4 travay yo, san yo pa peye an goud, et tout simplement ou konen nou menm, si nap travay pou ou, fok ou ka jere nou. So, nou menm, rele nou sou numero sa ankon, pou nou ede ou jwen 4 travay yo, son pa peye, tout kom sa yo, yo mande pou peye ya. E ou menm ki gen pou fè TPS, ou menm ki gen pou fè, pa TPS, ou menm ki gen pou fè azil, pa ezite rele nou, nou ka ede ou avèk preparasyon azil. Alright, so mwen souwete ti video sa etil ou. Si ti video sa important pou ou ka pataje la avèk yo zanmi ou. Mwen konon gon zanmi ou ki vini nan program Biden nan, ou fami ou, ou zanmi ou, ki pase pa Meksik. Ede yo joun ti video sa, pou yo ka gen plus informasyon. Pa bliye, nap toujou poste ti video pou
pour n'importe update. C'est frère Zamio Hugues de Perfection Financial Group. N'après ton appel ou, relez nous dans numéro ça ou bien ka visiter website nous qui c'est www.pfglife.com www.pfglife.com ou bien ka relez nous sur numéro ça c'est 407 376 47 67. Ciao ciao dans l'autre vidéo.